Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pule da ilu setas im. Kene kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Ya keran perlu jimut ke Presiden Draupadi Murmu badus im ke Cambodia unorodam si harmoni nak benta banang penklan syushu ya ke jingadai hapdeng ke India bat ke Cambodia. Kesulka Meghalaya kala taubiang ya ke komite nak benta banyata ya ke jing pentrekam ya ke roster system bat banyak keran ru halo ke reservation policy. Bat kentu kesulka Meghalaya ya baru ke nong song shenong bakin pendep no ke ba penrung kerteng nak bentau adhar namba kenang ban amdu ya ke jing mentoi ba ai da kesulka pedeng. Ka Presiden Draupadi Murmu galai keren bat pelujung mut bat us aim jang ka Cambodia unorodam si harmoni Harashtrapati Bhavan hnen janmit ha ke jingwan jungo balai sngi jungu ya ke India ha ka ba kelai keren halor ka mat banang penklan shu ya ke jingadai ha ka liang clarity bat ke jingnang jingtip ha pedeng ke India bat ke Cambodia. Kelekran ru halor kilat kilanti banang penklanya ke jinga trailang nak benta ka roi kapar bat ru ke jinga dai hapadeng kibriyo jong kini ki atli kiri. Menteri Rang Padu Narendra Modi ru ulaya kendo yus im norodam si harmoni ha ka ba kila bishar banya ya ke jinga dai hapadeng kiri jong ki bat ya tai ru halor kilat kilanti banang penya chaprang ha ka liang ke jing kenteu ya ka sap ka phong jong kibriyo ka kam jong kai perthai ka lariti bat ka kam ya dari. Us im ka Cambodia ulaya kendo ru yu Vice President Jagdeep Dhankar. Ka Surkar Meghalaya nin kasngi kala pediang ya kejing ajing mut jong ka committee halor ka reservation roster ban mang pen bahasyo syu ya ka roster bat ru ban kentum ya ke sang sang partai baru ha ke jela bakin wan banyatai bat pensha la ki nongrim halor ka bha thungkam ne ke job reservation policy. Ka chairperson jong ka committee ka balong ru ka menteri sarkar ikong Amperin Lingdo ilaong baka committee ka kwa ban pentikna baka jingwan kinong mi khamat na kiseng sanhima kanlong ka bayabyang bat kumju ru na kirilum jong ka jala. Ka sarkar Meghalaya kala thaubyang yakani ka committee na ka banta banyata ya ka jing pentrekam ya ka roster system bat banyakren ru halo ka reservation policy. Kani ko committee bala kli di kong Amperin Lingdo kan kentup ru ya Presiden jong ko Voice of the People Party VPP uba Aden M Basayomai. Menteri Rang Padu Narendra Modi henin kasngi ulaong baka jingdap khandai snem jong ka sarkar ha ka jing shakri ya kari kala pendap ya ka mensim juk nguda ka jing sngongu baka jing sngoret. Hakum kini kesngi hakasnem araja kat khandai Narendra Modi ula shimjing smai nak benta ka samoy baar kum Menteri Rang Padu. Haukerwo Modi ulong bakawai pakawai karai pakawai ka kam balale kadai ka balayalam da ka jing angnut ban kentiu bat pen bahaya ka jing im jong kibriu. Modi ulong ru ba onnang tresh tom shushu bantai ya ka India ka bakiu shaprang. Ya ka World No Tobacco Day lar juraki man lakasnem haka lai puwai tarik ujemmang ban penken mau yangi babaro ngidon kam banya kun persya ya uduma bat banya da ya ki nongsong shnong jongi kamtam ya ki kena nakajing pendon kam ya Ke NTCP Meghalaya bat katanat puli puti jong ke jala da ke jinga trailang bat ke Samband Health Foundation kila penlong ya ke jinga lap hakeleng menta ke snem da ke bapa iki school bakin shimbenta haki atli ki kam kata da ke bayat rally ban persya ya ke jing pendon kam ya uduma bat ka signature campaign. Haka bedai bat kani haka jala Meghalaya kila don palan Saupen khandai lakngut ki khanna puli na ki prahajar tli ki school ki bela yashim benta. Lasa mi ki khusnam si ki school ki bela le bhatam ha ki block habaro artli ki kam. Ya ki nong job na ki block en penrung sa ki district da ki district award committee bat ki ba job na kani kinya khun na ka benta ka khusnam ke jilla. Kene kedai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor.
Kasoka Megalia kalakentu ya baro kinong songshonong kibampat pendrung kerteng na kabantau adhar number bakin pendep no koloy kat bala ya kani. Kani kajing kentu kalami hadian baka Unique Identification Authority of India kalapa kajing pentip bakan penjalan sa laibanai na kabanta kajing pendrung kerteng adhar haki jella batlada kem pendrung kerteng kibriyo ken amla banyo ye kajing mentoy bapher baka sokar pedeng ka ai. Namar kajing duna ki pendrung kerteng adhar ha Megalia kino songshonong ki bamdan yu adhar number kila bandu no ye kajing mentoy ki wanlang baki scheme loong kajing tho na ka sorkar. Kiban kamsa kta bat du nong kide kilong kemi bat ki khilung khna namar kendu ya ka supplementary nutrition program jonga tanat social welfare. Hakiway ka scheme kum ka Ayushman Bharat bala pentrikam Hamigalia kum ka Megha Health Insurance Scheme MHIS kajing pendrung kerteng adhar kalong ka badan kam e. Hamigalia kanang babaro kinong songshonong kinyo jimentoy na ki scheme ka sokar pedeng lapalat ya ka program ban aipor sa sanpos ngi ya ki breo kamtam ki khulung badangkha ki khulung khna ki longkami bat ki wei ki bampat pendrung kerteng bakin yo ban pendep no ka ba pendrung kerteng na ka banta u adhar number. Menteri Korbari u Amit Shah ula penlong bontli ki jingalang bat baro kinong don benta ha Imphal kanang ban pensangit no e ki jingakan at ka blami na ka jingas ngau phe chat benrio. U Amit Shah ubalapoi hakamit jong kala sing ublay lambat ki ofisa jong katnat Korbari bakan thup ya u secretary ki kampo yin u director jong ka IB bat kiwe u menteri layakran bat ya phaliu jingmut bat kinoyalam jong ki nyautali ki sengkan thai bakan thup ya ki kan thai nongdi madan haraj bhavan Imphal hnin minstem. Hadian kani usha ulayakran bat kinoyalam jong ki seng bhalang ka kokomi bat kiwe ha secretariat jong menteri rangba. The Northeast Investors Roadshow bala penlong dekatnat Development of Northeastern Region donor ham Mumbai kalakring ya palan aspak teli ke company Sengkam tang hakashisngi. Nalo kejing bun kinong Sengkam la sakiru ya kejing simbenta jong kinong taukam bat ki officer sorkar nakatan jatay lamingi. Haba ajin kren hakajing alang banengkong jong ka Mumbai Investor Roadshow ulok ranjan ubalong secretary katnat donor ulaong bada kejing tharang jong kinong Sengkam hakatan katan jatay lamingi kala ban kenjo syakathong hakikat to kani kibenta kibedai bat kikarkhana. Kesokar pedeng bat kesokar jalaru lambat kadona kelayatai halor kikat to kani kilat balak ban the pisa kanang banwanra kajing yokno. Kajing dan jong ki brio ki badang shitom COVID ha kejala Megalia kalahir namar hadu hnin kesngi ki don satang henre ungut. Kejala kalayo jing tip badan arngut ki badang yok thamaya kejing pang bat henre ungut ru ki lakot hnin kesngi hi. Hakat hadu menta ki bala klat na kejing pang ha kejala ki long baro sehajar henre uspa arpoit nyungut. Laitali ke dukan bakan thup ya kawe ke dukan kapsnyu kawe ke dukan sha bat kawe ke dukan detaya kila engkong kait hakajing pluding kabala ja hakapor kumba prabaje ai minstam hakasnong dakop grey kadao jong kajing plu kadai na kajing bethai jong katandong le air shet jing shat hakadukan sha kikali penlip ding jong kipulit kila let marmar sakajaka ba plu ban penlip no yakading. Ban penkut iku kubol sa sisen ngan penso ya kimat pekongsan. Yakran phaliu jingmut ke Presiden Draupadi Murmu bat usim ke Cambodia unorodam sihamoni nakabenta banang penklan syu e ke jingdai hapadeng ke India bat ke Cambodia. Kesoka Megalia kala thau biang ye ke komiti nakabenta banyata ye ke jing pentrekam ye ke roster system bat banyak renru halo ke reservation policy. Bat kentu kesoka Megalia ya barok kinong songshonong bakin pendep no ke ba pendrung kerteng na kamenta adhar number kanang ban umdu ye ki jing mentoy ba ai da kesoka pedeng. Kapto ke kubor kelakut na ke Akashvani Shillong hakapo prabaje nginya so ba ke Delhi station na kabanta ki kubor. Kene kedai ke Akashvani Shillong.